କୁଲଲେଟ୍ କୋ ଏକ ପର୍ବ 12 ପଦ ଏତେ 26 ପଦ जुदास बदलते नामामिडो हो कुलेकेन चिलालिका को सलाइतने इन चनापते आकोदो जाइतु नुतुम बुरुइते जेरूशलेम बाजार ते को हुजू रुएलिना नेन बुरुदो जेरूशलेम बाजार जपारे मिये तिरोन दिन रे सेंदाइयो ओ होरा इमिनेन सानिंग रे ताइकिना आको बाजार रे को बिटायान रे आको बासान ताइकेन चितान दोलान रिया ओकुआते को रकाब सेनोयना इंता आते सेनोयन कोदो पत्रास जॉन जाकोब आंद्रेयो फिलिप तोमा बार्तोलोमी ओंडो मातियु Alpaya ahon nerel Jacob ondo o julung ni iko mitai Simon ondo o Jacob honset Jiuda teko taikina Niku soben mitte ereko hundikete mit monte bintire iringeken ko taikina akolo ote timineng kuiko ondo o Jisue ingate Morium ondo o Jisue bokote teko ko taikina en dipileng ria miet dinre turui hisilika bisa si hagamisiko hundie ken ko taikina en imitang re patras do jagare lagi inku talare tingguyen te kajiet kuwa hagamisiko iskariuturen Judas do Jisuko तोली के मेंते सब हिरी को लागे हो को होराए आयार उदुप किना पारचिरुआ दो एसु आयार रे दाऊदु राजा आ लेकाते आया आरिया आए उदुप आयार लेडा दोरम किताब रे ओलाकान ईश्वर आ एन काजी दो पूरे ओतिया मिना नेन जुदास दो अले जिसुए चिलाकोलो आ इयो मिडो चिलालिका लिका मिसेहो तान ताइकेना ओंडो आएयो ईश्वर सेवा पाइटिरे जुड़ी मिसेलेना आया एटकान पाइटिरिया नाला लेकाते नामले टाका पैसाते जुदास दो मियेट ओते किरिंग लेडा ओंडो आए इंतारे ओबरते इयुयंते आया लाई पोसा आयाना ondo aya dama potako oman nur oliana Jerusalem re basalen soben ho kota are ae lagi hubayan kajiko kajini tiriana ente en otedo ako akua kajire akel damako nutum keda inaria amane do taikina mayom ria ote patras ondo oge kajiet kuwa दाऊदु राजा एसुसिर में आयारते दुरेन को किताब रे नेन जुदास रिया नेन लेका ओल आयार लेडा आए बसंतान वादो sama ira auka enre jaio aloka ko basanka ondo o ae nen leka ol leda aya apaiti ita ani nam hureka inamente na ale uleken cilakolo ote jisu jid ute hureyan ria gamasaki udup ni huba lagi Judas bodolte midobu salaite hubawa ini do dubon ni John dubon ketko taiken imitete jisu abu talaite sirme desumte i rakabian jong abulo mina huju uten koete mido uba otia mina ini ido Prabhu Jisu cimineng sirme abu talare taikena ondo oesen honor baetan taikena en imitete so ben somoy abulo ote mina huju uten ko biterete mido huba otia mina ente ako baro hokinge
nutum ko rakap keda. Mido do Borsoba ko mitai Joseph. Ini ita nutum taikina Josotos. Ondo ita ani ido Motio. Ente ako Ishor taare neleka ko binti keda, he Prabhu amdo soben kuwa mon ontoria uru ukom adana. Judas do ae paitiken Ishor seba paitite e use ureyante papure e nuriana. Ondo ae likan cakat ohoko name jagate e senakana. Ente aya abodolte kuleken cilalika kaji nitiretan nen paitire mise hurei lagi nikin baroete okon neim salata iye ina ale ada icilem en lika ko binti ke cenap akodo nen baro kinge e nutumre guli ko ruku ke redo motio nutumre guli do rakabiana. Ente aege gel mido cilakolo ote e kuleken cilamente e lika miseyana.